Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu aleyhi seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefiai zunubina Muhammed. Allahümme ehricna min zulümati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahümme eftih aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaini fadlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Süleyman-ı Ameş, evliya ki Xuda biye, zeman-ı tabi'i da biye, alime ki per mezin biye. Süleyman-ı Ameş, dibe roke çüme hacci, de tavafa beyti da, me beyt tuaf tıkır, dibe medi mervek beşamit şu, evi mervi aha dua tıkır. Digo ya Rabbi, tu me afu ki, ezanım tu me afu nak. Dibe eci şaşmam, mego ka, vira ci afwa ilahiye ye, çima hatiye, çima evi duayı tıkır. Ruha duda tekrar dibim dikkat avkişam di aynı duayı dike. Dibim gazi kiri mego vira Kaaba mükerreme vira ci kabul buna duayı katu çama evi duayı hanet ki. Dibi go tu ki dibim go ez Süleymani ameşim dibi go ya evliyay Xuda میج حز دکر از عالمه که فنا در راسوارن درد خوش را بیش. گناهی به پرمزن ده حدود مکی درد کون دبیره واره بیجه که گناهی تچی. گناهی دبی جوان تیای مکی مسره. دبی گناهی تقی عرض و آسمان جی مسره دبی عرض و آسمان جی مسره گناهی. هلا واره دبی بیجه که گناهی تچیه. دبی یا سلیمان اوان هفته حبی چون سری حضرت حسین جی کربلای هلدان هانین جم یزید یکشی از بو. İnsan zamanı go iman kalbi da tünebe, merhamet, şefkat kalbi da tünebe, insan acıma jera çenabe. İnsan vahşileşmişti be. Ji hayvanı yırtıcı daha beterdi be. Ji hayvanı yırtıcı daha tehlikeliydi be. Zamanı merhamet ve şefkat kuvvetiş kalbi derken. Evan insanı lehsin Hazreti Hüseyin şehit hısın. Seri Hazreti Hüseyin zekirin. Evana insanana ji insaniyeti derketi bun, vahşileşmiş bun yırtıcı hayvan, levra seri insana jedgirin. Debi em çu zamanı seri Hazreti Hüseyin hat zekirin, me seri Hazreti Hüseyin çu ji Kerberayê me hildahanî cem Yezîd. Debi Yezîd go seri Hazreti Hüseyin daynin oda min, me danî oda wî, ew heftê hebek me çûhanî, me etrafê xanî wî da me nûbet dikirdibe. Watekî bû watekî şevê me mizekir, tirîjekî da serî Hazreti Hüseyin di oda Yezîd de, jina Yezîd ji wê tirîjê hişyar bû, jina Yezîd gazî Yezîd kir, got zalim hera rabe, kate çahanî serî zurriyeta Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yezîd rabû dibe Yezîd jî got ez razî nebûm bi vê halê hanê, bû sibe dibe ya Süleyman, kileka mala Yezîd, konek me vegirt, binê konê me pêmû danî misko ember kir bi emrî Yezîd, serê Hazreti Hüseyin me da xiste hunderê wî konê, ew heftê hebî me etrafê wî konê nûbet kirt. Dibî bu wextekî şevê ez anîden hişyar bûm. Wetê ez hişyar bûm midî hevalêm tevrazane, ez tenê hişyarim. Midî rûyê asîmana sayîkî tase, wisa ronîye her teref tê dîtinê. Me wisal asîmana mêzekir, midî orta asîmana da ewrek çîbû ya Süleyman dibê. Ew wisa hat deng ji ewrê de hat hetanê kêleka wî konî danî. Wetek danî dibê ser wî ewrê gelek melaiket beya bûn. Midî deng hat gazî kir goya bavê însana beya bibe, Adem aleyhisselam dibê jî beya bû. Hinek fena şeklê sandalya jê peya kirin. Adem aleyhisselam dibê hat serê Hazreti Hüseyin ziyaret kir. Dibê got ê hanî serê te Xuda qatilê te bi agirê cehennemê bişewtîne weledê min. Çû dibê ser sandalî wan sandalya rûnişt, melaketa ew sandalyê din kêleka Adem aleyhisselam dîzmiş kirin. Ew meriv dibê ya Süleyman qederek sikînî wisa tirsek ji min re çîbû,
قدرك سكني مدي أولكي دها مزن جوی اول مصر چی بو او جهات عرضی دانی دنگ هات گو جی پیا بیا نوح پیغمبر دبی نوح پیغمبر پیا بو او جهات سر حضرت حسین زیارت کرد گو خدا قاتلی تا آگری جهنمی بده شواتی چو کلک آدم علیه السلام رونشت هنک سکنید به اوره کی جهت اوراد ها مصر هات عرضی دانی ابراهیم علیه السلام جی پیا بو رودانه کی مزن لی بو اختیار بود به هات اوجی سر حضرت حسین بلند کرد گو ولد من چونکی پیغمبر علیه السلام جو سلالا اسماعیل پیغمبری کره ابراهیم پیغمبره خدا قاتلی تا آگر جهنمی بده شواتی چو کلک هارونشت بیور اورک چی بود به موسی علیه السلام هات اورک چی بود عیسی علیه السلام هات سونه داد به هوالم گرازای نه هشار نابن اورک چی بود بتون روی آسمانا کرد دبی هات وقت عرضی دانی دنگ هات گو بیا پیغمبری آخر زمانی دبی رسول الله بیا بو کلک او تن ملائکت بون حضرت حسن تبی حضرت فاطمهش پیرابون دبی هاتن رسول الله علیه السلام سری حضرت حسین زیارت کرد دبی دا حضرت حسن زیارت کرد وقتی دا حضرت فاطمه دبی حضرت فاطمه غیریا ارد و آسمان دبی هفرال رسی دنگ حضرت فاطمه دبی هراهی دگوهی مده دبی گو که هرا امتا پیغمبر علیه السلام چانی سری ولدی من ملائکتک دبی دبی اسنای دهات گویا محمد خدا از قسمه بر امری تمامی چیا دستی مدانه ایزن بده چیا راکم سرسریوان به رسول الله ایزن ندا ملائکتک رابو گو از امری بحری دست مده ایزن بده از بحری راکم سروان رسول الله دیسا ایزن ندا سونی داد به رسول الله صلی الله سلامتی بروا آدم علیه السلام چو تیو رابوند به هاتن تازیه رسول الله علیه السلام کرن دبی وقتی تازیه کرن دبی پیغمبر علیه السلام گوهره زوریتا خواه متسمیلی امتا خواه کر هرا چانی سری زوریتا من اوانا چا زوریتا من سری و جه کرن خدا سری وان بده جه کرنه دبی وقتی وساگو مدی او شست و نه حب هوالی من تف خوی دا سری وان هاتن جه کرنه یا سلیمان دبی ملائکت که از گرتم که سری مجه بکه دبی مگازی رسول الله کر رسول الله صلی الله علیه و دبی هات گو برتن قارش نبنی دبی وقتی هاش مرا گو یک شوان مروی چون سری حضرت حسین ها یک دونه بود دبی مگو بری یا رسول الله دبی دستی خال پشتام خست گو خدا هستیت آگری جهنمی بده شواتش ملکت را گو سریوشی نکن دبی یا سلیمان پیغمبری آخری زمانی دستی خال پشتام خستیه اوی گوتیت آگری جهنمی دا بشیوتی لورا از دعات که مدبیم یا ربی تو معفو بکی ازانم تو معفو ناکی او مرف واتی وصاد بیجه سلیمانی اعمشت به دوری مهره کو پیغمبر علیه السلام دستی خو پشتا دخسته به گوتو به توی آگری جهنمی دا بشوتی شک شبه تونه انسان چقاس acımasız به چو وقت زمان قلبی دا نفرت هبه قلبی دا کین هبه قلبی دا بغض هبه قلبی دا مرحمت تونه به قلبی دا شفقت تونه به انسان جه سنفا انسانیتی درد که لورا رسول الله علیه السلام گوتیه که خو ناز بکه خدای خوش ناز که که خو ناز بکه که انسانه که خو ناز بکه انسان گره و انسانیتی چیه خو ناز بکه خدای خوش ناز که اوان انسانی خدا ناز ناکن اوان انسانانا aynı zamanda خوش ناز ناکن نزانه که انسان خود شانیه خود گره وقتای اوی گره و خود گره ایفا بکن خدا عز و جل مجل شفاعت رسول الله علیه السلام محروم نکه مجل سر طریقه مستقیم رسول دیاد که طریقه محمد علیه السلام خدا ما آیرلمش نکه خدا عز و جل اوان تام امتنج محمد علیه السلام را خدا مجوانا بنویسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات